Dan sambung kasidah yang kedua yang berjudul Ingat Ku Urang Si. Masa-masa Yahude mangan yah gasai bersabar dua-dua urangnya hai sayang tak pemulia menyaka gewang kendeh urahmat Tuhan tim-tim ahli sembahyang betua tak kirim doa tim-tim ahli sembahyang betua tak kirim doa benar tak ingat kejasa dua urangnya mebin hai intan dan nyoba gepelara benar tak ingat kejasa dua urangnya mebin hai intan tak nyoba gepelara mula-mula lam kandung hairakan basi tuntimang nyawang taruhan di pemaoh lahegata mula-mula lam kandung hairakan basi tuntimang nyawang taruhan di pemaoh lahegata tunjatan fon gepebet mukadam gepebet Quran tanjuin dengan irama tunjatan fon gepebet mukadam gepebet Quran tanjuin dengan irama duda gesambung kula BSD sampai troglah nam duda gesambung tema SMP dengan SMA gepeng kuliah fakultas manyang jurusan bidang gantong guru sikula gepeng kuliah fakultas manyang jurusan bidang kantong guru sikula benit urang si umpama raket bapisang walaupun tak lesajan namun arwah mantengna oh wa terayo lam kagepetunangan dengan pilihan tatah yang galang-galang
dengan pilihan tahta yang galagata hana masalah mangan yah asai jih sunang walau digopnya gepajumbu dengan sirah hana masalah mangan yah asai jih sunang walau digopnya gepajumbu dengan sirah awate carang singgah kana jabatan belage kacang hayanu kulen dilupa kadang carang singgah kana jabatan belage kacang hayanu kulen dilupa kadang-kadang diayah mutuah merukok pincan yang na kejajan hantam gepegahana kadang-kadang diayah mutuah rukak gemeutang yang na kejajan hantam gepegahana lamsi ton siga ziarah bangku bungganya watet roh kenang tak perlu ia baca doa lamsi ton siga ziarah bangku bungganya watet roh kenang tak perlu kita baca doa. Kasih bu. Hai di keperutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.